Mo famado to ko feng mari mo ma ke mau ke ngona le fa fa mo a fe na me fo to tapu ko ke fa ni na mo to fa mo lo mau ngai lo to maka pe a ta tala po ri mau ngai ta mai tu mo ke mau tali nga vai o fo ai une ma fai ke fa mo lo mari e Christ ko mo fa mo amen. Ko ke vai ben ai ta fa to be fa ke pe me faren ka ta mo ma fa lu ke fa ko te ta programa fa o ke ko ke ha fe ho mo ka inga lo to tapu ko te ta le mo to ko to pe to fa fe lo ma ki ta programa o ek ma ka inga ta do mo be ha fa fe ta ngai tu ku ngai mo nga lo to ke ta fo wai o ko ta to pe ai fa fe ta pe a ko pero programa ke weekend ko fam ke hokota Tali ngai fehu'i ai Mamonga pero ko fo memoria ke si ka Mamonga to pe ko fa pa de moto pe ko fa de moto mo ke mama fai program ko ni ka ta fe ke de moto ko fin bene ke Tali ngai fehu'i o mai ke te au o fe ka wa pe me tu ai Mamonga e media fa sociale ko mai pe ko si Mamonga to ko fuile Mamonga ko ka fuile ko winga foki fuile ko mormon mal be ha me molonai be ha ka ko winga ke sia si su Christ ka ma nyo ni ngai a ki muini pe ko va me ke tai ko me ke tui me tai tui ke me ko ni ko me a pe ko va be ko te ke ita mai ke te au ka ke fano mo le ke me ko fa matara ke he ilo na to ko ni ke te motor ka Mamonga ke sivi he ko no mo ni na lo e ke le tau tu ke la mari ko to pe vaksione vai ni mai tra mai te tau tu la mari ko to pe ka tau sivi ai la ngai la mari ko to pe ko i mama ni antichrist ai ko no fo antichrist ko fi kalaisi be ko anga tu ke kalaisi ko ngai la mari e ko mai ne fa i kai a kalaisi pe ko no winga to na ke tau sivi ai mon ko mon be pra ngo sia ko sia si su Christ kana ko famatala ki mo ko sia to tapu ko sia o tua sia o tua ko te solonai ko sia o tua i Korinto ko sia ulanga e kalaisi na be ko te ulanga ko sia fu kai ko fe ma pinga na to kanga ge ta programa ki mo at pe ko te pe ke faren pe ya pe na ave go ai mo onia o gospel moni lot fa cristianismo maman e mate ka apostolo pe tu fok me pe e ta taval to noa e tem na e o to ange ke so si fa samita ana ta ma fa mai no ko te ftoi uhinga ko kawe ke te tau tu ke fa ko ya ko uhi ko to tapu ko to he na fa mana wa yo tau he mo oni o to mano sia si he kuanga ko to pe mon be to mai ni ko fu ko ya tu ya o timote va to lupo ko vesta no me ta fi tu pe to raina u hinga ke foka motua e ko foka motua foki ko to ita fa he peluia me se nesia ke a ua karonikali sinesi ke marakai ta fa tonga me ta fa para ni ko te ta fa he pelu ai le ko na hiki e mo tatau o to foka motua o kulere me se nesi ke a ua karonikali ko to ko na fa mana wa ai pena tau he mo ne o to mahano sia si o tal pe me ko mo mo na tau pe ko sia si ko me na tau pe me na tau fa mata ke ta programa ta ko sia si na I teni be ko e na ngau he tangata me fe fine kena no fo mari ko vi sone o e taani ai lami mono sia si to ano ke fa va ta iwa e ngata anga o time e tau ke no ma amna ke ko to ita buna fa mana vai pa ko talo no tau me na ngai to tangata e to e ko palofita e to be ko to fa mo to ko to e ko palofita ko mo se ko palofita na ne fai ni mai puka ko palofita ki mua dari me so siu o ngata ke wa to e ko palofita ki mui vai se ga malakai e to be ko sa me fo ko to lo ta ia ko ma no to ko e ta fa he pelu lo ka ngai to na fa wi palofita ko te vita na si fa la ka mai e ta ono ngaahi e alo kono alo o te vita si su Christ e no fo no talo ni o pulia tangata pege lo e ko palofita ono wa ko fa moni si o tonu ko ka apostolo
na hiki tohi mo ai ni tau ma o koe I a honi I whakau fo na hiki tohi mo o tuku ke siasi tau mai pita ke te tau to kono uhinga o pita vai ula ki westaha kono uhinga no o mai ngai meka na mau siu na kai ke mau whau ngai tala noa ke taki he I ata kana mau anga tukuat ke te mo tolo mea na mau siu tonu ai ai mafi o eiko si isu kore si na whakaha mai ke te mau to kai ke ta noa pita e ke mafi si isu kore si na whakaha I mo unga koe ai ha whakake he ka kono mo ni koe uhinga e whakau fo koe whakamo on si o ton ka boso pa uhinga fo ke ai e whakafolo koe na whai koe ka Tomasi Tomasi ko ke tui koa koe he ko ke mamata ka peanga Tomasi iyo o eiki pe mo o tu whakafolo si isu mo nu ia Tomasi ka koea o ikai mamata kai tui pe ai koe ne uhinga no ia kina tone kai ke mamata e eiki toi tu mamata tonu e eiki toi tu he koe ka apostolo pe koe uhinga kuia ino toko ka apostolo ni nau mamata tonu kina toi e eiki toi tu ka hai mo apostolo ko Paula ko apostolo from mui pe Paula pa kai ke te apostolo e si asie koe he koe tu unio apostolo ne pau ke mamata tonu koe si isu talo me no baptaiso koe e sione o ke whanonga mo ia o hau ke ne pekia toi tu mane ha e hake ia koe uhinga koe lau koe e whamatana koe whakamooni si o tonu e ka apostolo na nau whanonga mo e ko si isu kraisi pe ko hiki tohi e paperewe pita koe uhinga no hiki tohi ke tau whakamanatu ke te mo tau hiri e ku alo e na silo pe ka apostolo te nau mate silo pe pita e mate silo pe Paula e mate kana nau hanga hiki tohi ai mea na nau si o tonu ai ai ko tu koe whakafo ai ngai kosperi a ta tohi ngāwe ngai toi apostolo ko Paula ai ngaahi piseri ko ulau koe ngaahi piseri whakakatolika ai koe uinga whai katolika koe kau ki maamani ka atoa ai kumatai a he pelu se mishoko atoa ngai koe ngaahi piseri koe o lere au ka siuta pe moi toi whakaha koe toi tatara puro ma keike koe uinga whamatake ne keike more mo ni me maamani nai whakatolonga ia he toi tapu he toi e kau palofitai whakau motua nai whakamanawa pe whafola si isu e hifo mai lau mare marino whakarea e ne kau apostolo e ne kau ako pe te nau whakamoon mo ki nau toke iko si isu kraisi pa kua hiki tohi pa kua tohi ko kua hiki tohi kia no mawhai aina tau siwa i koe si isu e a koe na ahi a ia toa whae setane koe na hao setane to tau rea ki ai si isu kana peana si isu setane kua tohi heke koe tohi tampue pa kono tolu mawinga ule na eki mene o mai he ro tahe mawana pe koe tohi tapu kau tau mai ani koe moak tatau iyo tau mai tai mini koe moak tatau pe kei to hela no whamatara tu wei ai fupolo kalamai o kui ke text for criticism o whahela no whamatara i o naia pe koe whakao fiof mea kako utara atu koe tohi tapu koe no tau mai he lea whakahe pelu he ahoni koe ke Biblia Hebraica Stuttgartensia pati ke whiaro lau ai he pelu ko ia koe tohi ko ia koe moak tatau ia o e tohi poka motua pe koe tapu whakari si leo an ko koe he tia whike Greco ia ku mahalo kono tatau he kai mingo monga na maunga ke N28 ia kono anga pia no ngai wheri wa koe tatau ka koe tatau whamimita koe oftaha ia ke muak tatau ai ko ingane kai ke mo le muak tatau koe nia ko whakatolonga mai e ahoni e toi tapu e whakamotoa mai whakafo mo mei koe tatau motua taha koe e tohi aise ana e toki maua ke ia i he Dead Sea Scrolls ai kono i ngahe tahi mate ngai takainga koe tahi mate ne mau i Israeli ta tai o whawhitu pe lai o bita ngai mea koe ia ne mau e fui takainga kakato e tohi aise a koe kakato no whawhiwa naki koe tohi aise ai koe tohi koe ia ne me koe tau i wangea ue ki mo e a kraisi i taimi koe iwa ne mau tai whawhitu koe tohi motua taha koe ne mau koe i hepelu koe tohi na hiki tohi e whawhufua ke se tuli hongo fulu koe kuonga tautau whawhiwa naki koe tohi koe mo tohi koe na tatau tofi koe ia mau inga au pito ke te tautau ke whataunga i koe tohi tapu ne kei ke more ai moonia me mamani na whakatolonga moonia e tohi tapu whakamotua me te tapu whakafu hono wha whatongai me ngai siasi koe whakafu nau te ito upe au ne ngai whitu koe na whakatu ai siasi e paula e pe ngai siasi e nau hike atu ki ngai toka ateri ne ke
ke ngai to atrin ko ne mai ka apostol ko ke tu pe ngai sias i karis fitu ko e karisi no al ki karisi no alo lotu ma lotu e sias ta o ke ngai sias no tau no ke tau mai pe ngai tu fa hal fra apostol e sias ko no al vai ko Apostolic Church of Pentecost no alo lotu e karisi o ke tu pe ngai sias ko ya hango fitu hango loma ko sias ko si mana ke tu pe e fitu ko to ake ko tu ai ko ismia ai o ke tu pe ngai sias ko na fo tu ana ta tala no ke ngai ke mole ai monia to tapu me maman ka to fwa mai pe e ko nga ko taval to no se sa mitan o ke tu pe ngai sias ko na fo tu ka apostolo e ngai fitu pe ko ya no tau mai pe e mea koe te whitoi toka te reni koe ne roto whakaristiani e tau. Koe, ko whamiriga wanga whotua e moto, nai i kai ke awe ma whai mo e ngongore rei me mamani, ka nai whakia ke ngai sias whaka apostolo, ai koe nai whakotu e ka apostolo, pe tāno ke whakawho. So whanoko pita, ro pita vai ni mawe, so ki moe ua ko au koe motua, ai ko matua tua pita ni whai tohi, pe koe whamo oni ke ngai mamahi a kalaisi, pe te ukauwho ke nau e whakahaa, e nau e whakaha o ko wengi nake ke kau mātua o ke tek motolu whawhanga e whangasipe o tua o ke tek motolu o le ohi aia ko rea koe na pita koe ko ne anga ia tukuange mea koe na talange si isu ke ne whai o awe ke kau whai whekau koe koe ngai sias whakaristiani na e mawhora hori ponto kapato sia ai koe iulope koe ahoni ngai whitu o lu sia ia ahoni ko tokoni au ke waki tohon whapaanga whai ke si ni na wo awe kosperi ngai whitu koe ni ke lere pe ahoni ai lotu ona whamafola kosperi si suklaisi ngai whitu koe ne toi kia pita a koe hinga toi pita ma tui taime si isu koe kei koe ako rana whitalak whamu me pita koe ofa ke te au pita koe ofa ke te au whawhanga ek whangasipi whawhanga ek whangalang koe hinga tuku e pita ai misiona koe ia ke kau whai whekau, koe ne tohi uku whai ke kau ngā kono kau ngā whai whekau, kau mātua, koe whirea mātua, koe presbyteros i karisi, hau me whirea koe priests, koe no hina e hau ia me presbyteros, koe whirea ke kau mātua, ai koe kau whai whekau ia, ngai sias koe whakau whunga sias ne toi te apita, ko nau tolu e na e tuku ke ma whai whaka apostolo, ke nau whawhanga e whangasipi ai o tua, ai koe te kumotolo, mure ohi ki nau tolu. Ua pita vai laki ves laki ko sai mone pita ke mai ke mai apostolo si su Christ ke te nau tolu ko lava e moki mau tolu ai tui mau inga ko ia e ma onion o tau o tua me famo ui si su Christ ai ko ina pe pita ko ta tau pe ho mo tui na mu lava e mo tui a mau tolu ke tui be ke ko si su Christ e ma onion o tau o tua me famo ui ko si su Christ io ai kono winga ta tau be na tu kono winga na tu koe e pita ke kau fai kau koe na sias na tohi ki ai mawhai ke nau whawhanga ai whangalami ai e kosi su Christ mo whawhanga e ne whangasipi koe pelu ai wa ves tolu e haa whewhea ki tau tolu wa paule tau tai tokanga ke whangamo ui lahi ko ia aia na e fufu whakaha e kipe na e whangamo oni ke te tau tolu e ki nau tolu na e whanongo ke te aia na e suke pehe ko he pelu ia he pelu ne malanga e sisu ai kosperi ke ka apostolo pe malanga e ka apostolo ke to taku na ne fatu to he pelu ko ke tau ilo be ko hai to taku na ne fatu to he pelu ke tal mai be ko hai si ai na os kamata ke na ke more ka ko ke tau ka ve Mamonga pe ne more pe al ka apostolo na ikai e na ka apostolo malanga ke tamago na ne fatu to he pelu ai ko tamai ko ia ko tangata no ua ia me ka apostolo me si Christ si su ke ka apostolo ke to tangata no ua ko ai na taure ke via tai tu si ko Timote ko Luke ai o via ia pane pasai doanga ta Apolos doanga ta no toda ne fatu ai to ye pe luka ko inga ke mahino bile te tauto ne ke more ne fatolo me pena malanga e ka apostolo pa na tuku ka apostolo na mawhai ke ka whai whekau koe na nau tauhinga i sias na nau whotu a ke na malanga ko speri ke nau hoko hono whawhanga e whangalame ato koe tohanga ko whamoni e nei ke ave mawhai me ngongo le rei me mamani ka na e whaki e ke sias wha apostolo e na whotu e ka apostolo e talano ke whakawhou kono wa
koe fehu'i na pe koe maka koe na sio kia Daniela koe ses Mamonga ia ai e tu he Afrika ma te misi ka Daniela na sio ke fu'i mis koula ulu koula fata siriva pe alu ve polonisi me uka mea no vai pe hawe fu maka ta e fu'i misi o holo e pe hangrewa Daniela ke tangata ke fu maka koe ni ke preanga e otua ke preanga e fotu e otua ke preanga ta e auhai ai uta mai Mamonga koe fu maka koe kona autoru ka kuikai na winga ke preanga e otua na hama e ko Jesu Christ ai ko fotu pe koe maka koe na sio ke Daniela ko Jesu Christ ai o afio me hono pure anga hene are ko preanga te vita preanga koe tala ofa ke te vita na tala fa ke Abraham ha pure anga lahi tala fa ke te vita ko preanga lahi ko Abraham e pure hako te vita pe tu e preanga ko o tainata pe tamari o te tau tole te vita e pita ia ngawe vai wa vestol noa ko Jesu Christ ne ha ere ha ke afio ia me taloni ko e preanga te vita e tomata o otua ia ko preanga ko maka ko ne soka tani no Jesu Christ ai afio me no preanga ne ha ere ha nge ai o kunelanga hake ano kakai aki tau tolu tupi tai ke te ia koe whare whakalau mai so maka vai taha wawe son fuke tahtaha pesi su pena kai te molau e tohini koe maka neri ake kau tufunga ko hoko e koe funganyo e turiki koe ngāu e si hovain pe koe mea whakahofo i e tau au so koe maka ko si isu maka e koe whakatare i kolosi ko si isu Christ rak pita vai wawe es whaamo e nima matuna pe anga whaka Jesu ka pita te ulanga au kusia si e funga makani na mai pita ia i heni o pita vai wawe swake ni maka i ko ia ko si Jesu e ko mo ka mata o wala ofa e ki ai o mo hau ke ai ko maka mo ui ko si ake mo ni e ka kai ka ko fili e o tua pe o mau inga ko ke mo dolo fo ke kwange ko ngai maka mo ui ko langa hake ko whare whakalau maari e ka tau eik ma a nyon ke o hake ngai whila o lau whakalau maari o aunga ke o tua ia si Jesu Christ. So tamen be pita ko maka ko Jesu Christ ko maka mo uia o langa hake o tua no sias tap mo tahape ai sias whakalangi ai sias ko tano ke ko sias ia o ngai ulaki foha o tua ko tohe no hingoa tohe o mo ui ko sias Mamonga ia ko sias lun ko tauhi ko sias ka kai ko toa pe ko tui ke o tua ai ko sias tai ha mai o tua tau kau ke tau tol ko tope minga i tu pe ko tu pe ko si ka mamo na tu ke e ko Jesu Christ te na mo ui pe na to lo no fela ke me tanga ta fitu ne ko i ro ka fitu ke na to ka te ri mi to ka te ri ne ko ni to tapu na tama tanga ta ko ni tu e ke ko Jesu Christ ko ke tu e ke tau he sa pate me ai ko ka kai pe he ngai fitu ka ke ko maka ko na pe ko Mamonga ko na to lo Jesu Christ e maka ai vai wa vesto no pe koe palofita e mena taulau kene nei pena ne ilo ko fuakawa e toa ke te tene whakotu no hako whai atau ke kakano i ke kakano ai kala isi ke nofo i no whakatui ai ko nofo whakatui o te evita ko nofo ke e ko Jesu Christ ko ia ke afio pe ia ne ke te hawi alu ke Amerika po whefua tala ne haere hake ke afio pe to mata e tamai ten tokto e haere mea ke whamau ai kau mo ui me kau pekia ko klosi vai rua ki vesta tolum ke ta fitu ai oni fa mo ui to me malo he po uri ba ko ne hiki tau to ke pranga no alo fanga ai kau ma wa e hu i no ta ko fa mo le mole tau ngai ngala ai ko hono ta tau i o tua ta ha mai ko la foha e me fa tup ko to pe na fa tup e ngai me ko to pe ai e langi mo yo ke mamani e me ha mai mo ta ha mai ngai no fo fa ai e ngai e ki anga pe ngai puri pe ngai malo e fa tup e me ko to pe na mana fo to no tau e ki ai mai no ke te tau tol me ko maka ko ne se ke tani la ko Jesu Christ ai maka ne fa tale e kolosi pena hoko ko maka turi tau olunga a hon to langa ke e ki hono si ko fale fra la mari e ka kai ko to pe tui ko sias fra lange o tua ai ko tui ke tu pi kai ke e ko Jesu Christ ke ma o na fa ko no tolu ko siasi ko ulanga he maka winga ia ke tatake ke siasi me fra ha ai ko fra ko fu ko me fra ha ko na angi ka so samita ne winga ke maka go ulanga te ulanga siasi fu makan la ko su perro e katolika ko fu maka ko pita
pe pa ku kana ta tu sio to ta mai pita ko fuma maka ko si Christ ka ke ka to mai Mamonga ia o uhinga ia ko fuma maka ko ia ko me afakaha o to ke ne ka parofita ka so se samita no ko homa la ko maka ko langa sia si ko to ta ko veso mai wan vestai va ke wo pe ko ni ku ka ia ko ka muri ka a no fo ki motor ka ka nga kolo me ka nga ma ni odin pe me fale o to pe ko fo tu ke tu unga ka apostol me ka parofita kono fuma ka turiki si Christ pe ai ko fe ko tak de le ai fale ko to pe tu ia ko fale ma on ke eki ai ko langa fratai fo ke mo tol ko no fanga o tua e la mari fo to no tau eki fo fetai pe to ai tamai bida ulanga si ai sta ha mai ko o tua i ka apostol fo ka fo ia ka parofita fo ka mo tua na ta lo ke ani nai kono fu makaturi ki ko fu makako puke aki ka apostolo me ka profita ko Jesus Christ ko fu makai ulanga si ko fola o tua ko fola ko o tua to itapu kato ko tala no e Jesus Christ to mai sen vai ni ma vesto viva le asi su ka usi mo hakure to itapu ka ko ia o ku faka mo oni ke te au ko ke mo ha ke te au o ma mo ita ngata te au Fambeo e si ngaahi toko ua, ngaahi to whawhini, mo si ngaahi kāinga Mamonga. Mo omi ke si isu ke mo uia. Koe siasi, koe siasi bon tahai Mamonga, koe siasi o tua, koe siasi whalangi. Koe siasi whalau maari, koe siasi tai haa mai, ain kutara mai. O langa hake pompe siasi koe ia, e kau apostol, me kau parofita, kon makatau whatuma motua, kon Jesus Christ. Eko toi tapu, ua pito karoa ki vistani ma ke tahao no. Ka te whai totoa ko e ka hiri e kumate ke mō wha manatu ai pe ke ngai mea. Ni mina tau lau ke ana koe lau na pita koe e ne tohi ke si ka kaina mō vete holo ngai siasi ka apostolo i Urope. Vesta hao no ua pito vai ula ke nai kai te mawangi mui ki ngai tātu pua nai whakatupu he poto whakakaka. E mau whailo ke te mōtoro ai mālohi mai hoko mai tau eku si Christ ka koe kau mata tonu aki mau tolu ke no nau fufo tonu tau eki fufitai biga tua si na nau mata tonu ke nau e topa nau tohia koe ke tau mau mea mo oni ke tau hia i whatolonga i patara vai e pita koe ui ka hiri e kumate ke mō manatu mau e peke ngai mena ei tau mea Mamonga na hiri pe mate ka apostolo pita mo mea pe amore ka tau mai e pita ia ka hiri e kumate te mō whamanatu mau e peke te mō tolu me ngai tohi koe na aku me toenga ka apostolo ai moni ko ton ke mo tu ke sia to ko pita va wa ki vesta hi va ve so ta ko pita i ve ta mai to ta ma o fo area mo on mo lahi ko parofita ai ko mo fai de le mo to kanga ki ai ko ne winga ko to ko parofita to ta ai ko ne tu mai na to na ngai to ka apostolo ai ko wi lo ko fo ka mo to ai a ni ka ta ma ta to mo to ta pa ko me le mo to kanga ki ai ko mama kulo pot fra polika o ke ma fo ai ata pe hopo haka e whetu a hoi ngolo to mo ilo aen. O i gai haki kite e toi tapuk me te ia pia nuhinga. He koe ki kite koe mua, koe mea kato pe kau profita na kei tuk me whaiteria e tangata. Kana e rea kau tangata maa nini a tuan o we e kina tolu. E lau maare maa nini. Ma tena tau lau koe kau profita e whakamotua. E ngata pe nao tole maa whai koe na kei ke peke toi hau e ka sasif saa mita. Pe ko maha o meti, pe ko paha ula. Na hao si suka si koe whoroforo whaka osi ai o tua. Tara mai pe lu wahe uaki ke te tau tolu isura ki mo e ua. Na ne whoroforo ke te tau tolu e kau mātua o whaka keke anga keke. Wi so ne a ngelo me hafo e ngai mena ne whai. Ka e whaka osi o no aho. Eko kua ngai tau no whai koe whaka osi no aho tau me. Waka hoko masi suka si to ngata ke ni toi haere anga ua mai. Whaka osi o no aho. Tau ilo. Ko Jesus Christ ke fo fa o se tua ne ke te ate palofita ne tala mai te hoko mai Jesus Christ ke pe ta valu tolu noa te hoko mai so samita pe ko ta uono ngea o fiha te hoko mai maho meti pe ko ta fiha te hoko mai pa la mo le mama pa lo meske ne fai ko Jesus Christ pe ko ia to tape e fo tono o ta e ki sai ai ta ma fai lo mai ko maka ku ta ke sia si o wi kai ko me afra koe wholofola ai o tuana i ki toi pau mon ko whambe whamaino a bit o i kai a bit ke whamana wa e toi molo mona ke lawa ke tu whakatai ku e whake lau pe e koe ngo tohi una whamon ta tau ka kui kai koe ui he koe tohi a toi tapu na whamana wa i he o tua koe tohi ko koe ke te roto koe mau me whita mai koe ha preti koula ma wane kai na si wai
Haina tuka kau tangata na si o tonu mea e o tua. Pana honga hiki tohi e mea. Pea koe ni utauhi mea haoni o mea. Sai, ko whewhi no hoko pe. Ko sas Mamonga pe ko hawa ana e ngaahi ki mo e mawhai whakataura e ki. Ko pe ui kai, he koe ui, ko si Isu Kraisi o wa ana e mawhai taura e tae ngata. Ko si Isu Kraisi taura e tae ngata. He ko tau taura e whakamilek se te kia. Tala mai peke te tau tolo e pelo vai fitu ve sta fitu. Folo e na e whai o tua e sa me te au honga fulu kia si Isu. Ma tu e sa me te au honga fulu ko mata ke pehe e te vita. Ko folo a si hova ai eiki ki hoku eiki. Ta mai si Isu ke te tau tolo ko eiki ko ia, ko misa ia ia. Maka wa tahawa, aia. Po ta mai he pelo ke te tau tolo ko eiki ko ia, na folo ke ai o tua. Ko e taula eiki ta e ngata ko e whatatau ki he lākanga whakamelek se teki. Aia, koe ki tātau tau leik whakamelek se teki tatu e ahon. Ko tau tau leik whakamelek se teki taha pe ko si Isu Kraisi ko tau siu ki e. Ko ki tau tolu, ko tuunga tau leiki maa oni oni. Tau tolu ko tau pe tui ki e ko si Isu Kraisi ulanga hake e fu maka mo ui ko e. Ko si Isu Kraisi ke tau whai whilau whalau maari. Tau mai ke te toke he pelu. Koe fua e ngutu, whawhetai ke o tua, koe ongo nima, teu ke whai o wham e whai toko ni, koe ongo wa e whakafu o whaitala o ngongo rei, koe loto whakatapu e ko si Isu Kraisi, ko tau atamai, whai e peho no whakafu o, koe ke tau, e ue whakangata tau, ke tau toke mama koe ni, ko tau mata, ko whakaa, ke tau lawa o siwa o ke mo uitangata, tau lea aki, e wholofola, ai o tua. Koe, mau inga ule te tau tau whatau ngai mea koe, ukai ke te hatau, o kuikai koe Mamonga ne maa e ngai ki ke mawhai whakataura e ki ko si Isu Kraisi ne angi ke tau e ta ingata whamelek se teki. Kono ko na pekia koa si Isu e o alu ke whare pōpūra ki ka kaina na umate ki mua te ki whanongo pe Tali e ngongore reikai i kai ki palataisi. So ko whi whaka i kai e nia o e pekia si Isu e porfolaka si Isu ke kai haa kau a honi tata i palataisi mo koe. Tui Mamonga pe na e alu e ke whare pōpūra malanga e kai nei mate ki mua te whanonga e ngongore rei. Nei kai ke ala si Isu ne peki a ke wheitu pehe. Koe ui, pate mo lau whakarelea ula pita vai tolu pakoves taha walu. Hena e mo o mamai tō taha kalaisi koe ke tau ngaahi angahara e anga tonu mai ta e anga tonu kene whakao whiof ki tau tō ki o tua. Nei tāma te ia i honu kakano. Pea nai whakamo ui e noanga lau maari e ke aluai o malanga ki ngai lau maari e koe nei tuk prison. Aia uenga pita nei tuk alue nei toi tuu. Ta tuk alue nei toi tuu. He tau sio nai koe nei toi tuu e nei alue uenga nei taki pōpula ngai lau maari ko topani ave ia hike ia parataisi ia langi. Aku fehu'i hono uafo kia. Ko parataisi ko aku kai ko he vani ia. He nai behesi isu ko tekte o arohaka ke tamai hiri nei toi tuu. Mora ke mama. Ko parataisi ko he vani ai peia. Tau ila mwhumtala paula i wakuri tō vai tahaua nai ave ki parataisi ne whanongo ai ki mamata ki ngai mea kai whaarea aki. Tala mai sione ki te tatura whakahawa e tolu. Ko parataisi ko he vani peia tau iai mo heiki te hanga e koe promesa e ki kuna tō te nau i kuna tene ave ki na tō ke parataisi o tua. Aia, koe kono tai ngata ko he vani peia. Koe huinga pepe si isu te kei te alu ke tamai mon peia. He koe uhi manatui, ki me konga mua nai mate kakai o kato ki he tesi. Ke tala noka na whaiko si isu kia la salos ma taivasi, nana i he tesi. Ko he tesi koe whitue kau mate, tau ilo me tānoa si isu wahe ua. O ia ia heri e na ia taivasi, pe ia i me poto koe, eko parataisi. Koe toi tuka e koe si Isu Kraisi, nane ave ai e ia katoa parataisi ki he langi. He koe mea whakaovare e ka sione ni mamata ke fukakai i he langi. Pe eke mai me langi, whakawa e whitu. Eke mai me langi puka hae fukakai koe ni. Tangi sione koe tene ilo tala mai rewa e me langi. Koe fukakai ni, na fōma e mamai lahi. Pe fōho nao koe whakaini hina ta lami. Eia, mai na buka awe na pekia si Isu Kraisi. Nai fōa e kofu e kau mao ni oni koto pe taru me ātama. Mao ni whaka maa ki na toi tā lami. Awe dewa ki nau tolu, ke nau nofu i langi, i parataisi o tua ai ako langi. Tamai pere tau tolu ma rapita vai tolu e si ua. Ko arohake si isu e ki ngāhi langi, nofu me tō matau e tamai.
mo ngaahi ai mo ngaahi a mo kau angelo mo ngaahi mawhai mo ngaahi mālohi ko tō pe ko whatoki la roi ke te vei whamaka vei whakasun whi mo tau taini ki tō benga vei ta tokanga ta programa mo yang o tawa ke whai he sia baptaiso ke kau pekia e na e whai e whakafo ka tari o i kai sai o koe ke tau ilo i tō pe koe hai baptaiso ke kau pekia ka tau ilo pena kai ke whai si sua mea pehe pena kai ne whekau i ha mea pehe ko ne whekau peke mo baptaiso o kau wako he wafa tamai mai alo me lau mare manon ai ko me tau tuia ko baptaiso ko ka kai tui ko baptaiso wato i tapui ne ongu i kai tau fi baptaiso whanki whanau ai o bembe au e pena kai ke whekau i he kau apostolo kai behe la maka apostolo mo baptaiso ke pekia moro ke ma mana mana ke ko winga bea paulo e ko ma ka wau na fai he ka kai tai lotu ka no whakaha ia na mai ka tai lotu na tui na to tu e pekia mo ui ka pekia ata mai he ko winga bea paulo e la korinto vai tai ma visu e la wa ke baptaiso ka pekia ke whakamo ni tu ai ka pekia he ta fai do baptaiso ka pekia ko ke whekau ia to tapu e tu mo ko ke te koe tu ke tau he pe mo ui ngai me whakatoi tapu whatafoki mo kakai Mamonga me pe ngai fei tu ke na tafoki tu i ke te koe mo ni ko koe mo ni si su e toi tapu Christ mo fa mo amen ala bet mo me mai o me ha to fato